Nepal में तो Prime Minister KP Oli resign शुथे हेकुमा Home Minister ने resign शुथे Foreign Minister तुम काय थे attack शुथे माई ताऊ थे हेकुमा नेपाली में तुम Congress तुम बम तनी माई ताऊ थे Former Home Minister काय ने माई ताऊ थे President तुम Private काय तनी attack शुथे Telecommunication तुम Minister तुम काय तनी attack शुथे Nepali Congress thong headquarter Kathmandu Khonai tani attack shute airport international airport ngan thing the flight aju tani cancel shute haikuma Bangladesh le Nepal kanaya football match na mi tani cancel shute kuma Nepal mitong prime minister Dubai tho paktai kan the ataw ngan minister aju hai karap ko pan ba minun ti hai lapai khangrina helicopter pangu dogai deploy surau the tuna sai Kathmandu Nepal tung capital hai luai the budna rina Nepal tung parliament bam aju hai mai tau the property aju hai man kan the Kathmandu tung Hilton hotel kazan tat kamai ataw nai ba tung ruling party rina ka kai pau su na ba mai tani su tuai kai the suba me gwai hai taboi su tina cho mi hai asai dawlon na social media platform 26 tu gai hai ban su ro pitang nge Gen Z samitung group rina protest na gal lu skubu ni thai the gal phai bidai du gai ni kabiu na hospital ko hai bam the mi tung pari gau kurina loi phau zo kai zo ko taboi su tina cho taboi su ro kan tha taboi su ro tina September 2025 Nepal ko protest su mi ti hai Gen Z protest tu na ni kau na ai taboi su tin cho Gen Z ba mai taboi gan ko ai tingkum lu chizat bu khurina tingkum chipung bu du gai hai majority suna protest su ite asai dawlon hai kumai tu te Gen Z samet ba kaba ta bu cho de gan ko Gen Z samet ki thu generation zoomer satonge me kaba ko tu 1997 khurina 2012 long ko puai minon tai Gen Z tu na kawe or kabam khai ko 1996 khurina 2010 long ko puai minon ti hai Gen Z tu na kawe Minun group bina si asai dawran Nepal ko hai protest ba mi hai pura young as nun dina khawai gan thau hak min ka jaw mage college ko ba minun hai ko mi gai tho protest huina comment de generation lam ko jaw kan ko millennial samarina 1981 korina 1996 phau pwa minun ti hai millennials tu ne ka or Gen Y tu ne ka we kuma 1997 korina 2010 12 dugai phau pwa minun tai Gen Z tu na ka we hekuma generation alpha samitu 2010 korina 2024 phau lung ko pwa minan hun gwai ti hai generation alpha tu na ka we asai dawlan Nepal ko protest show mi hai Gen Z no ne sami ki thu 1996 korina 2010 phau pwa minun nan hun ne tu na sai kaniu tung ting ko mai 18 korina 25 years dugai phau itai or 15 16 korina 25 years dugai phau e tu na sai kumtina Gen Z generation chatonge tu mai tai nine de meeting protest ko angak mi tho leader mage takami gan aju gu tho ramitai kabam bam aju protest gu tho leader akharina zailauna sutunge leader akharina katiu rutina sutunge si tikitu asai dolon tho leader mage kaniu volunteer suna kaniu hai suni sak na sutung de ka khan jawo nang hai ai anu hai Facebook ban chu began ko YouTube, WhatsApp, Telegram, Snapchat, Reddit, Instagram mấy guai hay thâu thâu na singai cho to began ko Gen Z tung generation Gen Z min hon na singai na sam gitu 15 16 the guai korina 25 ko ba meeting kum nan hon na singai na hay kum tinare tikitu mitung protest ko wai social media ban su me jeng nara mage kalam taban nai de meti hai next by next kai puni de tikitu social media ban su me hai mi hai trigger point nge tu na sai sam gitu mi tuang protest ka hau pi ba me tu na sai kini hai protest su mi hai corruption da control su corruption the go tu na protest su tang de number 1 number 2 ri na economic frustration sam gitu Nepal ko hai funds aju hai kini ri na sin su la ne GDP to aju hai gwang kan de GDP to pai na ka wam tuang tikitu kini to benefits to aju phang mak tuang development to khachina guamong tuang tikitu GDP ram kaw tho kuma youth nun ka ko hai aju hai unemployment chami gitu
ตานพังมังมรินะประเด็กเทกินิวโปรเทสสูไม่ใหญ่ดีมานให้กระทุบให้น้อยก็ได้สุนะ number 1 กูทุsocial media ban suba meti hai katop na la patlo number 1 number 2 rina corruption hai katop na thego number 3 rina nepotism hai katop na thego haide nepotism sami ki thu nang mai dai mi su thira na nang kai men sai nang gwai ta tan hab lau nang mai dai mi su the na nang kai men sai nang gwai khang ta gai mi su rau katong relatives katong friends ka kai men hun khang ti hai benefit aju gai me talo ka kai mi lang khang na tan aju hab lau ka kai me gwai ta na ka kai me dong area ta na katong friends ta na ka mai deng diak mi man sai te khang na gai mi su rau benefit aju ti rau tan hab lau hai tai nepotism tu na ka we hai ta katom na the u tu mi te da tai ka me gan 2025 asan mi na bukai bun hai long ko ta ni monarchy sami thu guang tung rule ka top ma ti guang da tho tu na protest dai na su kan tong e ataw nai ba ma tung government nai ka top na gan tho anu hai democracy ka haw me ko ma ka top na monarchy ti guang da tho tu me ta ni protest dai na su ka tung e klam do corruption nai sarin yam gai tu me tho ko ma government ni klai pai de bam de me tho lum me law ti na Nepal hai 2008 kuna monarchy system hai lagai kan tong e monarchy system sami do guang tung rule king ruina rule su mi tung thia mai lagan ta na gai pani diki corruption gai chui thau ti mi tho lagan da tho democracy e kuma monarchy gong da tho tan protest su tung he kuma sai da protest kyan social media ban su mi tung lam naram mage kaling sai ti tai social media ban su ma ko hai kani hoi pai na mai bam tong the tu na sai mai bam ku tai kalam aju economic loan ko employment loan ko Nepal khurina country bai do tan zao tan gai me phang khang rena ta ka me aju nai the shin dan ru ta in kang hai ko ma bam tong sai na ji kum bam ko ja social media hai ban su ro ra hai ko ma social media ban su ra me ti hai trigger point so to sam ki tu protest ka pi bam so to mi tung chance la na ka goi na ka ne wai nungai ma mai goi tai phung pa tung da asai daw lon protest ko hai pari roi ma ge pai na kai puni di kumbam kona so gan lu school bu tai surai da the gan phai ba dai da kai ka biu the ataw thu te bui kai tha chai khai kai the larian kai the Nepal kan di hai rap su chi choi mi tong group tung generation gen y gen z generation da san chi khau kyu jai ka pi gan da ba mi te ni 17 18 grina 25 power hai jai ka pi gan ne da ba mi ta protest ba me kai toกันนิวตีเทจุนะสุนัขสายนะจีเขาแต่เอาล้อนี่ก็จะเขาแต่กันเท่านั่นก็จะมาเคไทยครั้งกับบิวครั้งปิ้งมักปุยกันนี่นะให้กูมา September 9 ดุลาเนี่ยที่ให้ Prime Minister KP Sharma Oli ให้ resign สุดเทเนปาลมีตรง Parliament กันหน่วยมาเคเชียงขายงำเทอาตาวเลยนะมีตรง protest ตรง course of events เจ้าก็เจ้าเขา first ก็ตัว September 4กูให้เนปาลมีตรง government เลยนะ26 social media platform hai ban su khang order pathe Facebook X YouTube LinkedIn hai ko ma Reddit Signal Snapchat Instagram hai goi ban su bigan ko hai Facebook krina shan tan ba minun YouTube krina shan bu ko lak ngam ba minun zu na he X khau LinkedIn khau ami te Reddit Signal Snapchat Insta khau shan tan ba me aju nai bu ko lak gong ba me hai hai na magi entertainment purpose ataw generation ko WhatsApp mang na bongam mandai YouTube mang na bongam mandai Instagram Facebook kaniu mang na bongam puni dai me the thing kang hai order pathe that 4 pinai September the boy shoot in chot begin ko hai September 4 tak mo ko ta hai government rina Ministry of Communication and Information Technology ko hai thoko mai sinsu me tung social media sinsu ba me gwa hai me bang mo te register su go traw to tikitu gan khan na sin register su mage te bui jeng Supreme Court ina order pathe ban su tho tu na he kop na opai mang na order patu nge tu na sai kini mi he ban su mi mi tung 26 social media platform mai ban su mi hai tu bui kang chot be gan ko hai information la mi hai guang ma khang ra mi tai fraud aju tai protect su kang ra mi tai ID fake aju hai nai bu jeng krina hai ta ni protect su kang ri ye hai dida hai kom na September 8 pinai hai Nepal tung capital Kathmandu ko hai mansai hai chinglu chingchu hai gwam gadwai the mi bam hai Nepal mi tung parliament building deng ko tu na sai hai kuma mighty girl mandala sapi bam ko kyan
กันนิวให้กังกระด้วยนะอัตาวทูprotest hai kahau the mitung protest ko hai leader chap chana formally suna magei hai kuma individual nun aju ningwai rina kanyu hai voluntary suna gong ko doi tung de corruption te hai aposu kangrina hai kuma social media ban su bam te katum na lift sudaro tuna tikitu kanyu hai peace suna protest bam ko ne tuna sai tikitu tubui thia korina violent khau ko tung cho te bi gang ko hai protester nun protest bam nun hai Nepal mitong federal parliament ko tai guang ko tai security force ningwai hai tar gas hai ka phau the koma dui tamai ka phau the dui tar ma sam the water cannons ni hai koma rubber bullets aju ka phau the hai kom tamai nga ne ka phau the tu na sai hai kum bo gang ko tho mun sai ningwai hai ngau thau the sam ki tu pangmi pangma thai mang thai thai ring ring thau ka hau theให้ก็มาอินโดนีเซียตรงโปรเทส2025เขาสู้ก็ไม่ตรงสู้ก็ไม่เขาชินสู้ไม่ตรงแฟลกไอ้ไปเด็ดใช่ไหมกิตุdanger แมงนายไม่ตรงแฟลกอากาศไอ้มันใช้กันแสกชินมาไม่ได้ไม่ตรงโปรเทสสู้ก็หายกาลูสกูบูไทยเทมันใช้ไอ้ไพ่ทุ่มลิกได้จะไหนบูดูไก่กบูเทเด็ดเอกปุ่นให้มันเดปุ่นให้ก็มาไม่ตรงติงจินกาไก่ government หรือนะ social media platforms 26ที่ให้กระตุกมาบันสุบไม่ได้ละปัลลุดเทติกิทู Home Minister Ramesh Lekhat ชมปูโต resign สู่กันเทให้กุมมากัดมันดูบรินจุงให้กุมไบราฮาวาบุตรวาลปุคาราอิตาฮารีดามักชบิบัมอาจูเขาให้คาร์ฟิวให้ลาวเทอัตาวทุมันเดเป็นให้ตรงปรีโตรวยเท Date 9 Tuesday ปัตตาโค Date 9ก็ให้Prime Minister KP Sharma Oli ni resign sudah the ketong post korina hekuma army camp tho Sibapuri samai bam ko hai tat the government rina social media ban cho mitai ban so ni to makhe tuna han pat bam dat tini government aju minister aju resign su tini prime minister resign su bam tini protest hai takai na bam de protest takai bam hi hai Kathmandu ko na magay Nepal tong capital ko na magay tikitu city kagway na korite do na sai Nepal tong city protest so menon mansai azu genjet tong mansai azu rena government tong building azu wai mai tokai the kuma Singhadurbu samai tong Nepal administrative tong headquarter tini mai tau the ai kuma Supreme Court Nepal tong Supreme Court dingdeng ko nai me kai azu tani tokai the President bam Sital Niwas tani tau kai the Saturn was samitung building ni tau kai the hai ko ma prime minister bam baluwatar ni tau the tuna sai kniu ten na magai kniu kai na magai kniu bam na magai tigitu kniu kai ngan tau the ko ma minister tung kai azu tani attack chu the minister tung kai na piat mang na parliament tung members tung kai mp tung kai azu tani attack chu the tuna sai attack su menara mangna mai phau tau the loi de prime minister bam prime minister kai president kai khoi protest nun azurina dingum ding riam na ba me Nepal mi tong communist party Nepali mi tong congress tuang headquarters goi tani tau kai the tau menara mangna su tuai ngam the ai ko ma party tung flag azu de set cake na mai tau the security tung force sibai nun na sibai none na sam gitu Nepali army rena politician azu ti hai katop ma lapai na safe place ko law na Tiruban International Airport ko lagwang na kanyo kabam babai to phungtai kang su the agriculture to minister le health minister le hai kuma 21 MP hai Rashtriya Swatantra Party kharina resign su the tuna sai khau hai angak mai tho to we cho de began ko hai protester ningwai hai Tiruvan International Airport ko hai katup gasan na kanyo hai lamgang na political leaders azu ramitai minister azu hai country bai to paktat phunge te pujeng paktat ma khangroi na kanyo hai mi bam ku tai protester azu hai gwangrai ba me tuna sai tikitu army azu gwangna me tong airport tho kanyo rina occupy su the samigitu army rina hekuma me tong airport hai close su the fly azu hai samta khang ramitai airport tong fly azu hai samtat khang ba me tani cancel su the
political leaders azu tani attack chute hekuma former prime minister le kanau tangan attack suna kabiu the tuna sai ka kai ko mai tau thau ti mi tho koma kanai ti ai protester nungwarina pick up suguna police ko tira we tuna sai hekuma deputy prime minister kai ni mai tau the hekuma katong gari gwai tani mai tau the hekuma former prime minister tong kai ni mai tau le san ti chi former president kai ni mai tau de san ti chi kuma former prime minister samito prime minister azu nai de akhan ramage former prime minister kan kai ni kuma mai tau na kanau ni surai the khawai interesting show me par akai gong ri chi kailali district khawai kang kai akhan nai ko ni da mai ti hai protester ning wa na attack show the kuma khawai zel ka ba me tong mun sai azu ni pakmai ngam kan the tu na sai sam gitu zelba minun mitung kangkai hai mai tau the prisoners aju ti hai patparo the kaniurina hekuma kaski samitung kangkai ni mai tau the mai kai mai tau began ku hai zelba minun gan phaisnai gina lexnai ka thombu hai pakman ta kan the kuma protest suminun masai aju bai ka biu the thai the hekuma police gan thom ni thai the tu na sai asai dolwan hai Nepal le Bangladesh kanai hai football match na bam tunge tuna sai metini cancel su the kuma army staff tung chief Asok Rasik Del hai protester aju nun tele hetna pri ra ko tume da kamai appeal su kan the kuma mitung social media ban su kurina protest su me hai domestic sami tu Nepal ka new lang na ko sina nuna mai tung aju nai de former minister of justice Govinda Bandi na sai social media ban su mi hai Nepal minung constitution te pai na violate su tong de hai koma basic freedoms new tung freedom tani pai na suksi e anu tung right Nepal tung constitution ko tirau min tani pai na su ka si e ka beauty lo peng di the tu na ni kamai na sa ka ne tigi thu Nepal tung protest tung pari hai loi mage ataw taw tadi bam pujeng korina information ka guai na sanu makhe ai hai mai tung ka guai na information hai guang pugang ko hai salo da puni